Aga Ialehkai second ODI happening ke Pakistan Persia ke South Africa. Aga nang Ialehkai ke South Africa kalau khur ke nam job hadin begalala ban Pynliem sok ya ke Pakistan da pra weekend. Baleng bang nang job ke South Africa kalau yang kat ya ke series da Marchisin job. Aga Ialehkai 40-20 happening ke Australia Persia ke India. Apa pai syak nang Ialehkai ke India kalau khur ke nam job hadin begalala ban Pynliem ya ke Australia da South Africa runs. Baleng bang nang job ke India kalau tam ya ke series da Ialehkai. Aga Ialehkai Europa League happening ke Real Betis Persia ke Lyon. Aga nang Ialehkai ke Real Betis kalau khur ke nam job hadin begalala ban Pynliem ya ke Lyon da Ialehkai. Barhaga nang Ialehkai orang Ialehkai bukan sai jong ke Real Betis u Antony oleh ban Thep Shigul naga benta ke Real Betis. Aga Ialehkai happening ke Rangers Persia ke Roma. Apa pai syak nang Ialehkai ke Kynhun Ialehkai jong Paul Dybala ke Roma. Kalau khur ke nam job hadin bekalala ban Pynliem ya ke Rangers da Ialehkai. Aga Ialehkai happening ke VfB Stuttgart Persia ke Feyenoord. Haga nang Ialehkai ke VfB Stuttgart kalau khur ke nam job hadin bekalala ban Pynliem ya ke Feyenoord da Ialehkai. Hagoi pada Ialehkai Europa League happening ke Aston Villa Persia ke Maccabi. Apa pai syak nang Ialehkai ke Aston Villa kalau khur ke nam job hadin bekalala ban Pynliem ya ke Maccabi da Ialehkai. Aga Ialehkai Serie A juga di Brasil happening ke Kynhun Ialehkai Thiago Silva ke Fluminense Persia ke Mirassol. Aga nang Ialehkai ke Fluminense kalau khur ke nam job hadin begalala ban Pynliem ya ke Mirassol da Shigul lanon.